Ndabasuhuje aho muherereye mwese, ikaze kuri Mugisha TV. Mu gihe umuziki nyarwanda ukomeje gutera imbere, bamwe mu bawugize bagenda bahura n'ibigeragezo bitandukanye bitari mu rwego rw'ubuhanzi. Umuhanzi Y'Amano uzwi mu ndirimbo zibyinitse n'ubutumwa bwimbitse, yahuye n'ihungabana rikomeye ubwo amashusho ye y'urukozasoni yasakazwaga ku mbuga nkoranyambaga. Ubu yamaze gutanga ikirego muri RIB asaba ko yasakaje ahanwa n'amategeko. Y'Amano amazina ye y'ukuri ni Florien Uworizagwire. Yatangarije Inyarwanda ko tariki ya 9 Ugushyingo 2025 aribwo yatanze ikirego cye mu rwego rw'ubugenzacyaha RIB asaba ko Ishimwe Patrick uzwi nka Pazzo akurikiranwa ku cyaha cyo gusakaza amashusho ari mu gikorwa cy'ibanga. Ati natanze ikirego tariki ya 9 Ugushyingo 2025, nyuma yaho Pazzo ahita afatwa tariki ya 11 Ugushyingo 2025. Uyu muhanzi wamamaye mu ndirimbo ngo yakoranye na Papa Cyangwe, avuga ko we na Pazzo bigeze kubana mu nzu imwe mu kagari ka Busanza mu murenge wa Kanombe, aho bari basangiye ubuzima bwa buri munsi n'imishinga y'umuziki. Pazzo ngo yamufashaga mu bijyanye no gucunga imbuga nkoranyambaga ze no gusangiza abakunzi b'ibikorwa bye bishya, ibintu byamugize umuntu wizewe mu buzima bwa Y'Amano bwa buri munsi. Y'Amano asobanura ko amashusho yasakajwe yafashwe muri Gicurasi 2025 igihe yari kumwe n'umukunzi we. Bari babifitiye ubushake bombi ariko bagamije kwifatira urwibutso rwabo bwite atari ibizajya hanze. Nyuma yo gufata ayo mashusho ngo yayabitse kuri konti y'ibanga, ariko icyo gihe yari akibana na Pazzo. Kuba uyu musore ari we wari ushinzwe imbuga nkoranyambaga ze byatumye ashobora kugera kuri telefoni ya Y'Amano ndetse no kubona amashusho. Ibyari ubufatanye byahindutse isoko y'amakimbirane ubwo Y'Amano yasabaga Pazzo kwimuka mu nzu babanagamo kugira ngo abone umwanya wo kubana n'umukunzi we mu buzima bwite. W'icyo gihe Pazzo yasabye amafaranga 500,000 kugira ngo abashe gutangira ubuzima bushya. Y'Amano avuga ko yabanje kumuha 300,000 ariko undi yanga kugenda. Nyuma ngo yamuhaye amafaranga yose ariko nabwo akomeza kwinangira. Nyuma y'icyo gihe umubano wabo warahindutse ndetse hatangiye kuvugwa amakuru ko Pazzo afite amashusho y'urukozasoni ya Y'Amano. Byaje kuba agahomamunwa ubwo ayo mashusho yasakazwaga ku mbuga nkoranyambaga hagati ya tariki 9 na tariki 10 Ugushyingo 2025. Nubwo ibi byabaye byamuhungabanyije, Y'Amano avuga ko atigeze ahagarika ibikorwa bye by'umuziki. Yongeraho ko ibyo byabaye byose yabifashe nk'isomo ryo kumenya abagirana ubucuti n'ubufatanye, ndetse agasaba abandi bahanzi kwitwararika mu bijyanye n'amabanga yabo y'ibanga. Uyu muhanzi avuga ko yizeye ubutabera kandi ko azakomeza gukora umuziki we nk'ibisanzwe. Afite gahunda yo kujya mu gitaramo i Paris mu Bufaransa tariki ya 17 Ugushyingo 2025, aho azaririmbira abakunzi be bo mu mahanga.